CCITL na delegação DPD Bali discute oportunidade de investimento e setor prioritário Lima. Delegação si Província Bali Indonésia nebe composto si membro Senado Indonésia no representante Associação Empresarial Sira, asoro presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Jorge Manuel de Araújo Serrano, onde discute oportunidade de investimento na cooperação economia entre Bali e Timor-Leste. Encontro ne focava setor hospitalidade, cooperativa, turismo no área negócio selutan, nebebel desenvolve hamoto presidente CCITL hateten, Bali experiência bot e setor turismo no hospitalidade, também Timor-Leste bele aprende o modelo de desenvolvimento balinian, no aproveita a oportunidade atu atrai investidor sira, no aumenta a capacidade empresário nacional. Senhor Senador, senhor deputado Indonésia, maior Associação Empresarial Bali, atarei a oportunidade de ser uma berhala moto. Pela área hospitalidade, hotel, spa, haremos cooperativa sira, café e área barak. Namo sira mai convida ita atu participa a business forum ita Bali, atu hare belatau empresário sira entre Timor-Leste e Bali sira, pelia negócio rumah. Portanto, sira local atu Timor-Leste parceria no Forte Bali. Itu tatene Bali e a base na forte área hospitalidade e turismo, hotel, restaurante. Ita precisa de formação e tenema sera, portanto o interloque toma paita a tuita hare oportunidade sera meta bela estabelece o sira moto. Portanto no encontro lá dia senator Rasik mak lidera delegação ne maior ini Associação Empresarial Bali, pomos itania Konsul Bali Rasik, pomos adida economia embaixada Indonésia Timor-Leste, portanto foi apoio toma katu belia parceria rumah futuro. Portanto hono encontro efetivo de todos. Encontro o objetivo a caracter substância andamento. Portanto, a Câmara de Comércio telah a cara de discurso, a memorando de entendimento dele, estamos a cara de substância em prática. E encontro ne delegação Bali apresenta ponto prioritário Lima, ba parceria estratégica deve incluir negócio, hospitalidade, nesse setor pecuária, no agricultura, educação, lihusi cooperação bolsa estudo, no estágio Bafoinsai Timor-Leste, desenvolvimento turismo espiritual, no mos cooperação FON e setor energia nian. Sirene parte mos hare potensialidade bot hetasi, tama Timor-Leste natureza, nebe capaz tebes, no distância nebe basic, no nebele cria pacote turismo hamutuk, kode aproveita potência husi turista estrangeiro milhão sang resinen, nebe visita Bali tinan-tinan. Banyak hal yang kita bicarakan, dan akhirnya kami membuka wawasan yang luar biasa bahwa kerjasama antara Indonesia khususnya Bali dengan Timor-Leste itu adalah merupakan sebuah tuntutan zaman. Ada beberapa parameter penguat yang kami rasakan. Yang pertama adalah hubungan kultural kita sebagai bagian dari sesama anggota ASEAN. Ini harus kita dalam framework ASEAN kita akan terus kedepankan, terutama selain G2G, parlemen to parlemen ini adalah people to people connection selain dengan B2B, business to business. Yang nomor dua, bahwa pangsa pasar baik Indonesia, baik juga Bali maupun Timor-Leste sangat terbuka luas. Ratusan ribu wisatawan siap untuk datang ke dua negara. Kita juga melihat bahwa Timor-Leste memiliki alam yang sangat indah dan kemudian juga akses yang tidak terlalu jauh. Ya, jadi kenapa tidak memanfaatkan 16 juta turis yang datang ke Bali setiap tahun untuk bisa nantinya ada paket untuk ke Timor-Leste. Nanti kan kita bicarakan. Kita dari catatan kami yang kami usulkan tadi kepada Bapak Presiden, ada 5 prioritas kita. Yang pertama adalah bisnis untuk hospitality, termasuk di dalamnya adalah spa bisnis dan wellness. Yang nomor 2 adalah bagian peternakan dan pertanian, ya, agriculture maupun juga agribisnis, termasuk juga food processing. Yang nomor 3 adalah pendidikan. Kita dari Bali siap untuk menerima magang dari anak muda Timor-Leste, begitu juga dengan beasiswa. Dan kemudian yang keempat itu adalah urusan tentang masalah travel, ya. Bagaimana di Timor-Leste sebagai negara berbasis Katolik, tentunya juga hampir mirip dengan Bali kalau misalkan bisa menggarap spiritual tourism. Yang menarik tadi, usulan dari Bapak Presiden, mungkin kita bisa bicarakan terkait dengan masalah energi. Ya, karena Timor-Leste punya jaringan yang sangat baik dengan China, dengan Australia, dan kita juga di Bali, turis Cina nomor 1, investasi Cina nomor 1, termasuk juga pangsa Australia maupun juga pangsa Portugal maupun juga Eropa. Saya sangat efektif dan beliau nanti akan kami undang
akan berikan kami kehormatan untuk bertemu dengan ratusan CEO yang ada di Bali dalam Bali Business Forum yang akan kita gagas untuk Timor Leste dan Bali. Atulori plano ser nehotu bai a prática real, DPD Bali se organiza Bali Business Forum e hanebeto ir plano se realiza entre fulan agosto no setembro tinangne, pode convida a liderança no empresário timor-ansira atau hasoru malu direta entre empresário Timor-Leste e investidor no líder negócio Indonésia, pode lor investimento cria emprego no hamete em relação à economia internacional. Simão Ximenes, Marcos Xavier, Yemen.